Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi March nikwa hania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk theu acheu Iran laka Israel Operation Lion Roar le US Operation Epic Fury chu azwal chomek zela hein beina wang hian Iran phubalak na Gulf State ten anturmek zelboka Gulf State jingami United Arab Emirates chuan defensive level asang berandani ti anpuanga hemin huloka hian Israel media ten UAE chuan Iran laka airstrike an kalpuitran vetani tin han report ani Iran chuan khamanei thlak tu tur Supreme Leader thar anruatani ti anpuanga hemin huloka hian Israel chuan Supreme Leader khamanei athiwanga ayo leilok tura anlo ruat Military Secretary to Iran Supreme Leader chu airstrike mangin han thatani ti anpuang bok British sipaiten in Vietnam Gulf nation te anpuina satawangin Iran chuan British chu film khurturin warning anpea international law bochein Iran chuan cluster bomb te Israel bainatan anmangta hiala heiwang hian mi paruklain nunna anchan pha ani tichoni US le Israel ten Tehran khopuya joint strike natak mai han kalpui chunjoma Iran tana poimoem mai oil infrastructure nasatakin han bom al ani amasain kan video like le comment te milopek sak theu turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak theu turin kan sombok cheu ane ole US le Israel sipaiten joint airstrike an naina Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei an tha nuwa Supreme Leader mun chu ruak rirang masala Indolaya Supreme Leader mo phurna lokeng lailok tu turle Iranin Supreme Leader thar an nei huna akong lo sial ko tu turatan Military Secretary to Supreme Leader chu Iran chuan anruata Masani Min Khan Israel Air Force 10 aom namun hi nasatakin bom mangin han baizuita tichuan Israel Defense Minister Israel Katnena IDF top brass 10 meeting an neina hrilfein Irana strike lian tham tak le target big naya thilantina hian Iran Supreme Leader tana Military Secretary na lo challailok tu Abul Qasem Babayan chu athini ti anrila tichoni jan dar somle achan vevela khan the Times of Israel in live update anei dan chuan IDF ta chuan an tha thule ama hi Iranian top general ani thu hanem heta Israel intelligence ten beipui thak na tur hi uluk takin ruam man na hanei masa Iran ram chung le Tehran khopui chunga thilthen dan chu huluk takin hanen fia phota Iran top general Babayan hi an target muna hian awm ngayani ti fin fia chian ani nuwa IDF fighter jet te thok chuakin natakin strike hi hanai zuita ani Tehran khopui chungzona mei khu hain zial ngal tup tupa khatam alan bia central headquarters sa chief of staff ni na chalmek tu le Supreme Leader Military Secretary ni na chanvo sang tak chalbok tu Babayan chu achanvo achalatranga kar khatpo alaralo tia IDF ten handa thaleta hani Iran hroi tu tharle an hroi tu luite thlak tu turatana an ruat te hian an lun zuar han ringot maya chanvo thar han chal fel chautin US le Israel ten airstrike manga targetin an thadeu zel hani heti meklai hian rocket le projectile chirang trang mangin Lebanona Iran thop Hezbollah firfiak polten Israel han beideu rangawangin IDF ta chuan niminjing lama khan Southern Lebanona Hezbollah firfiak polte natakin hanwaizuya mase Lebanona Hezbollah firfiak polte hian warzokin Northern Israel lampang chu nasatakin hanron baya drone le missile chu asurina surani ringot maitin the Times of Israel chuan han report ani hetianga Israel le Hezbollah hote in beina hian Israel sipai paningot mai nunna anchan leta mase Israel sipai te thisen man chu asang talhe maya IDF ten Lebanon munrang rang tuam chuakin heavier strike an kalpui zuita nataka Israel in abeimek lai hian Hezbollah hoten Israel chu han beivereng boka Haifa te Carmel te Safed te Ros Hanikra le mun rang area mun tam tak abik takin Israel marlampang rambung thana te niminjinga tanga rocket le missile manga beina omani ti hriat tirna siren chu arideu rang ani heti meklai hian Israel sipai ten Hezbollah firfiak polte tombuk mun rang chu han phindara rocket anron ka chhuana mun te missile ka chhuana mun tele
Hezbollah fighter ho in kulna mun te Israel chuan na satakin an beizui ta zela ti chuan ni jan zanlai thlen ma deuh khrata IDF ten report an pek dan chuan Hezbollah firfiak pol terror group jingami an member zanhi chuangzat chu he bei puithak na hian an thatani ti an puangzui ta ani hetiang kara hian Iran lampanga tanga beina Israel chuan atok zui te zela harsat na lian jok le thi na te han to bel zela liam tur po an pung chhozel boka nizan thim lim daruk le chan ve vela khan the times of Israel chuan Iran missile rol tam tak Israela aron thlok luta heng te hi van bo roka ka thak nima sela heng missile te hian warhead danglam tak mai hanron paya missile ber hian leiron thlenglo ma sela puak thei thil dang te nau jok deu aron pai treu maya chung ta chu Israel ram chung mun krang kranga apuak ta hei hian chiat na athen meka liam serious tak tak tur mi paruklai men oma midang chanchin le andin mun hi hriat mai thai alani lowa karle building te ti chiat tanai nualani ti an reporta hei baka hian kot thlervela vantlang mun ma te ti chiat tanai nual bokani tin the times of Israel chuan an reporta hemin huwa hian Iranin missile aron ka chuate hian in dona hmuna international law in manakhap cluster warhead anron payani ti annem hetta hani Ukraine in dona chungchanga te po cluster bomb chungchang hi kanron soifia photo thina atoi theyang bera soi chuan missile hian bom te nau jok terau te van bo ruak ka darwak thei turang chi kha tam tak aron paita ma se chu chu sipai te tan chau nilowin civilian te ta na thil hlom tak ania van bo ruak ka dara leya antlak vele anpuak ta area zau tak taka thilti chet tam tak anei ta thin ani ti chuan ni jana vek khan chan chuan na thok tu rescue unit te chuan hetiang cluster bomb missile naron pai wang hian nun na chan anom nualani ti anron reporta Israel the Megan David Adams ambulance service chuan chiangzok in thu chua anron siamta international law board chia Iranin cluster bomb warhead te missile anron phurtir wang hian central Israela chetna lian tham tak tak mai ha thlenga heng cluster bomb wanga nun na chan hi paruk antling toa an vai hian military lampang kai hnoi nilowin civilian poisoi lo vekan ni tin han reporta Iran missile cluster warhead apona mun te hi Tel Aviv khopuite peta tivka le ache vela teni tin the times of Israel chuan an report ani he thil thlenga wang hian Israel ramthroi tu te antrong chok nuala Iran hian international law board chain Israel civilian te han bayani tin an puta Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel civilian poisoilo tam takin liamantura international law board chia Iranin minron beina wang hian Israel civilian poisoilo te thisen man hi Iran hian sang tak ape kangai donani hati I-24 chuan hemi chungchanga report an pek dan chuan Tel Aviv khopuya te mun thrang thranga central Israel vela cluster bomb hian chiat na athen na salhea kot thera kar tam tak te chu ti chiatania building in latak takami te ti chiatani nual boka danina khap cluster bomb Iranin aron manghi Israel chuan lo thailo in chanlet na Israel chuan na tak apedonani ti Israel top official ten hena tangin thu kan dongani hantia I-24 hian nunna chanjat hi heaya nasataka pungchho thai ania liamtor tam tak anum boka liamtor zat hi confirm thai ani reloadin an report bok ani Iran missile ronkal jongjong jinga pathum vel hian hetiang cluster warhead hi an pioneer khriat ania van bo roka missile tak chu ka chet ni ma sela missile in puak thei thil te nau zoka pai chu van bo roka na satakin na the darta chung te chu air defense system ten lodan thei ani tolowa ti chon bom te nau zok tam tak chu leilama asurin haron surta leiron thlen nuwa puakin chung te chuan chiat na tam tak mun hrang hranga an thlenani tin an report bok ani Iran chuan missile te hian cluster warhead an pailo ti soima sela Israel ram chunga thilati chet dan le an tho dan jongjong atang hian cluster bomb na tho ngei chu ni na hriat ani ti chuan he thilawanga phubalak na ani ti chu puanglo ma sela Israel e US chuan joint strike Irana an nei zuita Iran in dona tran ani tranga avai khatna tan US le Israel chuan mipuite tana poimo mai Iran energy infrastructure tepo an target delta ani Tehran khopui chung muntin maya bompuak ri hriat turoma van borok lampanga meya line zel tup boka Iran semi official media Tasnim News chuan report an pek danin Iran dram chung mun thren khat te blackout ania electric power pek thei anilawa
hei baka hian Tehran khopui chunga mun than khata po blackout thi kalpuyani hantibok IDF ten hemi malok hian Tehran khopui chunga Iranian oil infrastructure te chu airstrike mangin anwa beitoa heta po hian kangmaina satak achuaka The Times of Israel chuan hei po hi tunin dona kalmeka hian Israeli National Infrastructure Irana abei voi khatna ni tin an report bok ani hetianga mipui torna nasatak thlentura achau chuak tu ber chu Tehran atanga ballistic missile manga cluster warhead an paitirten Israel ramchunga chiatna nasatak athlen wangani hanti Iran in chona berle an sumlak luna poimo ber Iran oil facility te chu nasatakin akang ta hlu hlomaya Nizan Tengkan Tehran khopui chungte Iran ramchung mun ranga US le Israel joint airstrike awang hian oil facility ate kangmaina satak tak achuakloma mase henga te hian chiatna engtiang takin nge athlenti hi Tehran chuan an puang dulawani tin The Washington Post chuan an report bok ani in dona an kalpuidan hi ahlom tiela Iran ramthroi tu te in nuk doka an thunei na kalsana anin pek na chawlo chu US hian apom to silo wangin an chalchang mangang hian ralthuam mantur hi an du tui tawak lo ni na khriata mase chu Israel te Middle East abik takin Gulf nation te tan hian laom tak ani thungta ani Iran mun rang te mayalin atom zoi rang jung po hian sa khona nena an thlok suk to an ram khroi tu ta chuan tlom an tum chuang lawa Agence France Press in report an pek dan chuan mipui te tornarap thak tak po thlengdon ma sela an mani ram khroi tu te an him chung chuan Iran ram khroi tu te hian US le Israel kuta in pek maile thunai na in thak thlenga regime change thlentir chu an tum lawa US le Israel war gol jongjong te ti hlotlinai chuan an mipui te tornarap thak tak po ron thleng thunjom zel don ma sela chu poyan tilo jok ni in ashriatani hanti nizan zanlai pelnu thleng khan Iran ramchung mun rang chu bompo ka wanga kang maile bompo khu te energy infrastructure kang hlu ta chu mu tur alaum rangani hantibok hetiang tak hian Iran in tur masela olsam taka chinchau mai thai chu hanlani bik haulo maya Iran military te chuan vau khan na hanron ti chuaka Iran energy infrastructure te target ani leni chuan Middle East bial chunga oil site jongjong te chu Iran chuan kan target donani tin vau khan na hanron ti chuaka Iran Central Military Command thupong tu Ibrahim Zolfagari chuan dan bochena tam tak nei America le Zionist sarkar athak taka chatrin te tan hian Middle East kan unau Muslim rampuiten tranpuina le thlopna in la pezelani chuan thil thalo tak athleng donani hantia in lamletin America le Zionist hote in thlopna in topsan turani hantia chutiangani lo chuan hebiala hian kan ram chunga an thil tiang che hian kaini point kan ti vedona Middle East bial chunga oil facility te kan target vek dona chuan ngongna tak anei thei chu chiang takin hin khria oil barrel khat US dollar zanhia in hatam jok dona chu in duni chuan he game hi khelchun jom zel rotin vau khan na anti chuaka he vauna hi vauna satlia anilawa war expert ta chuan Iran hian ati hre an ring tolowa hei baka hian Middle East mun ranga oil site te beina tan hian Iran hian missile amamo kherlo mai thaya drone chi rang mangin heng mun te hi nasatakin atikang theidona chutianga chanle na chu US le Israel baka anthurol puiram te hian anlo dang chat thailo ani chuan ama sabera Europe ramtele US ngai point oil man sang hi antur ngal dona chuan khovel puma oil man ati sanganga anghong zui ngal dona ni antibok ti chuan ni jan zanlaidar som pani apel nu da khat khan Reuters in report an pek dan chuan IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayer Zamir chuan Iran le an sulnaral thuam jongjong te tan hian khoi mun ma ahim lawa hun rei tak in dona hi kalpui halangai mai thaini hatia IDF chief hian asoi jaldan chuan Iran sulnaral thuam poimo ber Hezbollah hoten Israel anla bai chunjom zelawangin aman to tak chu anpek chunjom zel hangai don bokani hatia jankhat thil thua Lebanona mun rang Beirut atte Gatford so omna munate Iran sipaita chakna lakate kan chea kan kapa Iran suasulnaral thuam danam hun turatan hian khoi mun ma mun him aum tolo ti ka khil chawa Beirut khopuyamo Middle East mundanga po in him don chuang lawani hati
ti chuan the Times of Israelin report tan pek zui dan chuan Hezbollah firfiak bol telaka Israel sipai ten beipui thak na han kalpui chunjom le ngala thotran ni tanga ni zan thleng khan Hezbollah holaka beipui thak na hian Hezbollah operative zanhi chungzat mai nun na anchan to ni hanti IDF te hian Irana beipui thak na han kalpui angaya heti rol hian Lebanon lampanga tanga bei na antoreng wangin Hezbollah holaka hian trum zaruk veljat mai air strike anei to bok ani Lebanon Health Ministry in report an pek dan chuan Israel sipai te chetna wang hian mitam takin nunna anchan toa Hezbollah hotene na inzom na nei lo mi puijinga mi poin nunna anchan nul to boka tunkar chunga Israelin Lebanona beipuya thakna hian mi zathum som ko pali nunna anchan to ni tin an report ve thung ani heti lai hian US sipai tele Israel sipai te Iran lama an la chena dep viau maya Nizan Zanlaya Pelnua Khan Islamic Revolutionary Guard Corps Space and Satellite Headquarters chu IDF ten an baya heti lai hian sarkar hroi tu te mun poi mo ni riat te US chuan air strike mangin halo beive mek boka target ran le operation ran neya US le Israel chetna wang hian Iranin air defense system alanei ve chun te poin na an thok chun jom lei thei talawa Israel sipai ten an va target IRGC Space and Satellite Headquarters si Iranian Space Agency sarkar sipai ten na inzom na nei le US in dolong le in do thlona te Middle East mun sang tranga anum na mun chiangzo ka an hriat theina tana manro tangkai taka an man le Russia ne na in thunzoma an target tur chiangkwang taka an ro man na mun ania Iranin satellite anei ve chun kumsang ni somni panni August tha an ka chua mase Israel le Middle East bial chung en thakna tana an man berthin kayam satellite command and control structure ani boka IDF ta chuan helai mun hi na satakin an ti chia na thokzui thailo turin sia mania mase satellite thi mun danga tangin an access them tiro chu hriatani lawani tin IDF ta chuan an report bok ani Heibaka hian Iran mun sang tranga bunker buster bomb te halapok chunjom zelboka nizana beipuyan thakna hian Israel bunker buster bomb chi sang chu somnga veljat mai Iran ramchunga thak ania hengte hi Iran ramchunga tomhimna tana Iran internal security ten an siamania masena satakin ti chetani ti Israel hayom chuan an reporta heibaka hian Iran basis paramilitary force te Iran mi puiten protest an nei laya tidu da tule mantu tekha Israel fighter jet ten an bituma Iran basis paramilitary force jinga nunna chan tam tak om turangai ania heibaka hian internal security force headquarters chu bay ani boka hei hi Islamic Revolutionary Guard Corps ground force te base poimo takania nasataka an compound bomani wangin nunna chan tam tak om turangai ani boka Israel hayam chuan ni tinin IRGC te chakna chu tiniam hret zelania Iran military dangtale paramilitary force te chakna chu chutcha deuh vekang tlukani toni hantia mase missile le drone lampanga thunei tu ber IRGC ground force te chelhei thailo tura chuchatur chuan nitam tak chu indona hi kalpui alangai rinani hantibok hetiang ni meklai hian Bahrain chuan anram chunga Gulf nation ten tuithiang limin turan nei theina tura supply na mun poimo tak mai desalination plants anti chu nasatakin Iran chuan anti chia missile le drone roll mangin helai mun hi an beivak ne hriatania heti meklai hian Iran missile in nasataka abeyawangin Saudi Arabia nunna chan pakhat aumta indotran nuwa Saudi Arabia nunna chan omhasaber ani heibaka hian United Arab Emirates lampanga energy infrastructure than khatte Iran chuan an beizui taboka heiwang hian United Arab Emirates chuan invent himna defensive kalpuidan chu asang thayang bera an datani ti an puanga ti chuan heminu loka hian Israel media rang ten Emirati official ten hena tanga kanthudon dan chuan United Arab Emirates hian khovel pian tiratanga avai khatna tan Iran laka strike an nei vetani ti an puanga mase hair strike a hian US le Israel beipui thakna chu an vazom venilowin an ramchunga chena tam tak Iran hian athen to wanga phubalak nani hanti mase hetianga media ten an report hi UAE sarkar chuan an pomlawani ti an puanga Iran laka hian strike an nei lawani ti an soirolin strike kan nei ni chuan publica puan zar ani donani hanti mase British analyst Trent Khatten report an pek dan chuan United Arab Emirates hian
Iran laka baipuan thak dan hi walau taka puanzar an dulo wangle media ten an puanzar dan chu an dulowa mase defensive atan Iran hi an baingai ni na khriatane hanti hein dona hi an la ribur burdon chau ni na khriata US chuan hein dona tran ani trangin British military base statue Iran in aron chanlet na laka low in na defensive atan an mangtan tani ti an puanga hemi chungchang hi British Defence Ministry point thu chua siamin Middle East biala ramrang trang te ven himna tan US chuan amangtan tani ti hi annem nget bok ani mase Iran ambassador to UK chuan in dona hian thuk zo ka hanin rolona turin UK hi anfim khur hle turani tin thu chua asiama UK hian US le Israel in Iran an beimek na hi direct in azom veni chuan mani in veng him turin Iran chuan digna chan vo anayani ti hi British hian ashe turani hati hetianga indo burburna kara hian Iran chuan hroitulu bertur Supreme Leader thar anruata thutluk na ansiamani ti anpuanga mase tunge Ali Khamenei thaka hroitulu ber chanvo chu changta tero chu anpuang jar dulawa The Guardian in report an pek dan chuan US le Israel hian tarketa an nei zui zela wangin Iran Supreme Leader thar hi ahim jok na turin puanzar an dulawani hanti tichuan US President Donald Trump chuan US le Israel in kanpom pui thei Iran ram khroitu in thak thleng na haumani lo chuan eng khroitu ma US chuan apom don lo hatia hemi nuloka hian nizan tila tukin lampang ma to joka khan Iran pui thiam senior tak pakhat chuan Supreme Leader Nunna Chanta Ali Khamenei fapa Mostaba Khamenei chuan Iran Supreme Leader ni na chu achel dona Iran Supreme Leader tu ruat tu Assembly of Expert anti member somriat pariat omna chuan Khamenei fapa Mostaba Khamenei hi ne takin an thlangtlingani hatia Khamenei ti mingpu chu Iran ramkhroi tua hian aum chun zomzel don tani hati social media lampanga Iran mi pui ten an soidan chuan Mostaba Khamenei hi in thanna zo felani vele Tehran khopui chunga leinhnuai puk bankar him taka hroilu ngalani hantia hetianga ahim na tur ngai tua rang taka han boipui ngala wang hian Iran Supreme Leader tharatan thantlinani tia han soi hi adikani ti anem hetani hanti tichoni zanlai pelnu dar khatdela khan The Times of Israel in live update an nei dan chuan US sipai pakhat nunna chan aumle tani ti an reporta hemi chungchanga hian US Central Command CENTCOM pin thuchua an siamdan chuan tunruma Iran indona kalmeka hian vandoi thak takin US sipai pakhatin nunna achan beleta March ni khata American troops te Saudi Arabia Iran in abaitum khan nunna chante baka khan sipai liam serious tak mai hauma vandoi thak takin ahliam turloin hathia Operation Epic Fury kalpui chunga US sipai nunna chanjat chu pasari anitani hanti heibaka hian The Times of Israel chuan Iran phubalak na wangin Saudi Arabia le Kuwaita mi pali nunna ancantoni ti an report bok Iran thula chu halarum veu maya Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf chuan tukin lama khan US le Israel ne na hindona hian inkahhai puan kantum lawani hatia engramatang point melma te beina kanto kani chuan thutluk na siamin Tehran chuan na takin achang le donani hati